Mama wakwaba meeting ede adjoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusianfo Sammy Jemfi a oye NDC communications officer. Ede ensem bia betudwa na ode ensem we etudwa ewo Onua TV. Jumedia omatuni Onua Machio a Captain Smart na host sa program. Na ebusianfo ensem a Sammy Jemfi ede etudwa no Captain Smart ho eno de nsa efefa ni trim as if say his excellency na nado dan kwaku fado na NPP amayokuo edija na petrol etwa ehia Ghana ho no mo apamaches atom ene je del wo Ghana ha obi ewuwu ya sombu Captain Smart na actions o ye ne sa ne kire na ebusuafo men ka sentence yentie ensema Sammy Jemfi ede to dwane yensansomra Ghana no mo de gura to pre nto mampenye kufuado oba so obe solve Ghana problems and so oba so obe ye problem ato ye so e wose ye solve why ye no one say na me bone be ne ria ye nkofo yi sometimes me share them na me kind documents ne say akojo me bo me ni na misu. What is happening to Ghana, this rape of the public purse? Say na so no omesia say Ghana no me say it will take us more than a decade to get stability. And then what the car to be ntua. Pensioner or no de nisika. Wakwa humijie mu nisika kakra yetua ne kakra no. Was say media kwa koto bond media bo aban besia. Who say wuntua wa man haircuts. Na pensioners including the former chief justice in the Kotana Finance Ministry e wiem no mo ye demonstration. Mo didi a me shepe sika bebrebe a mo nya di e na mo pe. O man penya kufuado. One ne na nankanso anom say Yesu ama more than a century mu hia biem sika o mafa no die biem na mo pa mo say o man ni say die biem enti kwadwo e no crese parliament se ne was nko musi so Bank of Ghana for bodua mu no o mo te da kakra because COVID aba Ebusianfo ensem we na Sammy Jemfi a oye communications officer de wa NDC amayoko no de atudwa na ebusianfo ye na ate ensem asame aka ose his excellency na nado dan kwaku fuado na NPP amayoko omo abese Ghana okra Sammy yate ye se NDC sorry NPP amayoko no omo abese Ghana omo abe crash economy ni down bibia nkoyie bibia nye wo manu yete ase NPP fo afeli yete ase ene na no kra eye honorable Abena Cecilia Dapa ne housemates omo awia ne sika $1 million ne ho keka ho abetodwa ene Ghana fo mo atwe asem na yete ase ni na akere se NPP afeli intino wo Sammy Jemfi o professor NDC ensanso mbra no be de Ghana fo emfi ye hawo perfect idea. Sammy personally me pawasem papa I love you because oye young guy ya waba politics ma utumi oye outspoken utumi kasa fine ti en mi say oye youth a Ghana youth in ye show yen mi say obetimi abeye bibi e wo politics ni yen ni da so wo mu but Sammy we serious ba ko ba Hussein you can't be a serious person now. What's Sammy Jemfi? Who's a serious person? Oh, but na radio so TV so. I can't say na Ghana for I said be almost take care more kwadwuma. The way you more TV. I on your research and reading your bibia no agede. NPP yente ne yema na NDC mbra. NDC mbra hwanya o man penida da John Dramani Mahama yede over 1 million votes etu no. Onsanso embra na Sammy Jemfi wonsema woka no wose his excellency na nado kwaku fado na NPP omo abese Ghana intimo ba yete ase Sammy recently his excellency na nado oman penida da John Dramani Mahama de ensem bia betudwa a o kire se Sagleme housing project no NDC sorry NPP amayoko ne ba no omo agya omo atuna ejeje Agane sika ena obodi ye ya essay egumrem his excellency na don kwaku for the emfa ne ho
Sammy can but Sammy oh can seminar my explanation ye kase catch the Ghana for say Sagleme housing project no o man penida da John Dramani Mahama oh ye Ghana meza also osanso abano or the $200 million and na edi share almo incomplete project ni na crowd phase 1 pe and na NDC for ye I do $200 million a share insu cry ntimi anko light cry ntimi anko Sammy o explain and we explain ni ye na Ghana for mo ti asem na mo ye badwemba no o mo ati ase NDC for mo be boa yan ana enti sa de betena radio so TV so memia wani ase de wo ye yina de na Sammy wo ye Sammy be truthful to yourself before God and man Sammy e de na NDC for mo ba be ye say the Sagleme project me de na ye example more than $200 million as mo ntimi an complete his excellency now don Akufo-Addo so betimi dey $56 million e dey complete but too expensive but sa government way into a ntimi into ye dey $56 million and $200 million ejina wa nipa mieni ho na obedi Ghana abro e bia say his excellency now don Akufo-Addo kwa no dey $200 million ni shema akomo complete no because you say interchange Oman Penny that John Dramani Mahama aye was circle no the same amount of his excellency and Don Akufo-Addo ADS 3 or 2 interchange e wo Ghana ha so Sammy what are you talking about Sammy Jemfiade e dia na mo ba beye NPP for fairly we understand but dia na mo ba beye share education sector ni mu kena health center mo be sheme kena Ghana fo ye ho bambo e betobo akoma so yie mo de niam begu akwam se ne be ya ye nurses a ne omo etu kwan eko UK eko padwuma wo ho no because akatua ne nye wo ha no no mo ba be ye Ghana mba ye bre wo man mu youth ye ntimi rent dan mo ba be hwe rent control no e ho no ma ye anase Sammy mo nya funti na mo ba Ghana ho do anamonye funti na moba adan bade ya ne se Ghana ni a otie Sammy Jemfiri wa gina de e kwakoto aba ma NDC amayoko 2024 without Ghana youth yandwe ho da see the third force ebeba we are not thinking about that we are only thinking about NPP and NDC adan Sammy adan his excellency na don Akufo-Addo NPP amayoko abedi Ghana we understand but then na moba be ye e dey na moba be ye more than $200 million as a project a dan keke flat 25 peno $200 million mo ntimi an fa light na nso anko ho no watimi anya akukudura ahwenya me anu abetena TV so say NPP amayoko abebo Ghana fam ebi mo so ejewedi nti Sammy Jemfiri nsema odi ababetu dwa na yenso yakate Sammy Jemfiri anka his excellency another Akufo-Addo NPP amayoko komo ye fa better than NDC nti kebe ya nka omo mpo nto aso na ka mo de mo sesa mo mpa ba bi nkogu because mo no se bo akoto no position 8 years mo aye hye mo to mo aye dry mo be pesika mo sesa nko ni ya meso do nti se nipa de seni e wodo ebeba mo mble ebeba nti mo ndi mo mbre why mo ndi mo mbre gold timber bauxite diamond Nyankopon de maye no mo de mo chena mo fa why politicians am wo gara ha mundi why na ye de sani abodua ana mo kana se na ntwi bodua na se mo ya anka na ntwi de to no o confusion kan ye udiga na ske didididi a ubewu nye na yandi bi so ye bewu nti mo de mo koso why ti Sammy Jemfiri betra TV so na wo kasa aya my explanation ni ye na nyansafo ya yetie no yehu se NDC na NPP de woye ni yankase ye make ye decision ya na be force bi obi abehye ye